Pozicija LDP-a u Republičkom parlamentu kristalno je jasna i u tom smislu nema nikakve dileme kakav će stav o delovanju vlade imati lokalni odbor u Valjevu. Sve dok god bude radila na istinskim reformama u zakonodavnoj oblasti sa čvrstim opredeljenjem za proevropsku politiku, aktuelna vlast u državi može računati na punu podršku Liberalno-demokratske partije, kazao je na današnjoj preskonferenciji Dragan Mojsilović, unapred najavljujući strategiju petočlane odborničke grupe pred buduće sednice gradskog parlamenta. Ova koalicija Liberalno-demokratska partija i Pokret za Valjevo donosi odluke i glasa normalno one odluke koje su u skladu i sa njihovom politikom. Vidjeli ste, ako ste, naravno, bili ste prisutni na gradskoj skupštini, neke odluke smo bili uzdržani, neke smo bili za, neke protiv, ali nikad u koheziji, nikad u istoj ravni, bilo sa pozicijom, bilo sa opozicijom. Mi ćemo biti, znači želim da podvučem još jednom, konstruktivna opozicija. Šta to znači? Znači nikad nećemo biti ti koji će napuštati skupštinu. O svim poslovima koji su na temi dnevnog reda skupštine aktivno ćemo učestvovati. Znači bilo da dajemo podršku, bilo da smo protiv ili smo uzdržani. Znači nema onoga obaranja kvoruma i nekakvih takvih načina vođenja politike koji ne odgovaraju renomeu stranke kao što Liberalno-demokratska partija i svakako našeg koalicijnog partnera Pokreta za Valjevo. Želimo da o svemu učestvujemo aktivno. Govoreći o predloženim amandmanima na nedavno usvojeni statut grada koji nisu prošli, verovatno iz razloga što su iste formulisali ljudi spletom političkih okolnosti danas u opoziciji, Dragan Mojsilović ovakav epilog vidi i kao rezultat inaćenja skupštinske većine, pa otuda nije na odmet još jednom podsjetiti javnost na čemu su zapravo insistirali odbornici LDP-a i Pokreta za Valjevo. Ovaj amandman koja je podnela koalicija Liberalno-demokratska partija Pokret za Valjevo, koji se odnosi na postavljanje i imenovanje, znači izbor direktora javnih preduzeća, javnih funkcija, nije prošao u smislu kroz neko objašnjenje da statuti javnih preduzeća nisu u skladu sa statutom grada, više nije ni bitno, ali nije to suština, znate, sad izabrati ljude na konkursu da će upravni odbor ili već imati unapred percepciju ko će to biti. Izbor na konkursima podrazumeva jednu prostu stvar. Ako je neko izabran, zašto je izabran? Ako neko nije izabran, objašnjenje je zašto nije izabran. Znači sa svim onim referencama ili manama koji krase jedne i druge. Znači, to je suština javnog konkursa. Nije suština javnog konkursa ispuniti samo formu, postaviti čoveka i oni ljudi koji odlučuju o tome već unaprijed znaju koga će izabrati. Eventualnu mogućnost da se Liberalno-demokratska partija uskoro ipak nađe u vlasti na lokalnom nivou, Dragan Mojsilović ne isključuje a priori, razume se, ukoliko stvari budu postavljene na sledeći način. Ne vidimo sebe u ovoj vlasti ako je tu DSS. Ako DSS izađe iz toga, možemo da razgovaramo, znači LDP ne ide i ovog puta zaista ne da obećavam, nego tvrdim jednostavno, to je politika Liberalno-demokratske partije, eventualnim ulaskom LDP-a u vlast ćemo zaista se boriti da one naše programske principe, koje sam malo prepričao, da na ona mesta koje bi LDP i Pokret za Valjevo dobili, zaista dođu ljudi koji stručno odgovaraju za sve to. Trenutno, znači, ne postoji nikakva mogućnost da uđemo u tu koaliciju, niti ima pregovora te vrste. Bili bi spremni da uđemo ako je DSS taj koji napušta tu koaliciju. Period od jedva 2 meseca, koliko aktuelna skupštinska većina deluje na lokalnom planu, ipak je previše kratak vremenski rok da bi se adekvatno procenili realni dometi vladajuće koalicije, ubeđen je Mojsilović. Stoga će zvaničnu ocenu rada nosioca vlasti u lokalnoj samoupravi dati tek, kaže, negde pred Novu godinu. U međuvremenu, Liberalno-demokratska partija će naravno nastojati da svojim aktivnim učešćem u gradskom parlamentu doprinese onom neophodnom kvalitetu odavno svojstvenom parlamentima širom razvijene Evrope.